aka karere ni rere. Yego ni akarere rere nayo bimeze nka video ariko ntoya. Naye amasegonda mana y'isi n'ijuru. Mbega agahomamunwa kabaye ahitwa Irunda mu karere ka Kamonyi. Umusore witwa Rukundo wari uherutse gufatwa yafashe inka ku ngufu yongeye gufatirwa mu cyo noneho yoyo mbega amabara hari gusambanya ingurube. Ubu nk'ifite indi faza faka ko byagenze bite? Sanze umuhungu witwa David ambereye ku ngurube arimo kuyisambanya. Namaze kumubona ndavuga nti David uri mu biki, nibwo yahagurutse arambara. Ibimenyetso bigaragara yari imeze nk'imaze kubangurirwa. Ko gitare cy'amahanga. Mbega amabara. Niko ufite abana bangahe? 5. abana 5. Ubwo base nabo ni 5? Base ni 6. Mu gihe tukibyibazaho, muri Indonesia hatowe itegeko ribuza abantu batashyingiranwe gukora imibonano mpuzabitsina. Bamwe bahise batangira kubyibaza, ngibaze bibaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo gihe wazajya usezerana uvuze ngo iki? Yewe Nzigiyimana Flora maze kumva icyo amategeko y'abashyingiranwe citse intege. Kubera kuko rumva Aziya Emi, Aziyuyu, Aziya Gaspari, Aziya nde Neutraliza. Hano muri iki gihugu cyacu nahandi nasanze serivisi nziza zijyanye n'ibikoresho byiza kandi bigezweho, yaba mu gufata amafoto, amashusho, graphic design ndetse n'abakoresha drone, usibye muri Innosta Studio. Eregani ni bya bindi nundi biri muri ya film mbana pininze link yayo aho munsi. Aha, reka twikomereze. Uyu se kandi noneho nyuma yuko byavugwaga ko yagarutse ku bwa burembe, nyuma yuko ngo yahoraga akubitwa, wagiye gusubira mu gihugu cya Uganda. Subhana wa ta'ala ku mafaranga ndaruze bro. Koko mana yaje. Rega ntago muzi nawe twaravuye. Zibagirwa ibindi ubwo wayoberwa umuntu wakugiriye nabi. Kandi dusekana nabo, tugendana nabo, dusangira nabo, batera story tukabatera izindi, bakadusekera bakatubwira ukuntu badusengera banadukunda, ariko turabazi. Kandi ubwenge buke bwabo bazi ko twabyibagiwe. Waribyiye wa mugani w'abandi. Gahanguka umutima. Noneho twanyarukira ikabuga mu nkengero z'umujyi wa Kigali, aho biherutse kuvugwa ko uwitwe Emmanuel Muhizi yitabye Imana nyuma yo gukubitirwa mu kabari kari ku muhanda w'Ikabuga. Ese ubundi icyo gihe byagenze bite? Muhizi Emmanuel yakubiswe nka 11:45 za mu gitondo, sizere gutyo, sizere n'iminota hafi saa moya zo mu gitondo. Yaje kuvamo umwuka nka 2 za mu gitondo, nyene nta saha yamaze ribi maze kumufata, yahise apfa vuba vuba. Yaguye kuri ribu ya Rusoro. Bamujyanye kwa muganga nyuma yo kumufata? Oya, banze kumujyana kwa muganga, arababwira ati munjane kwa muganga ndikumva ndikumererwa nabi, ndiko ndashira mu mwuka. Nibwo bamujyamika ahantu bita mu gikari, inyuma igikari cya ribu nyene hafi ya gereza. Noneho hoba haraciye nk'abantu babiri, wenda atamuntu yaza kubavuga amazina cyangwa se nk'anabavuga kuko ubavuge nta kibazo. Nyuma yo kumujyamika mu gikari haraje wa mu boss nyene kakabare uwo Munana Ntaganira Emmanuel ari kumwe n'uriya muhafandi mubona ku mafoto twaberetse, bagenda hamwe mu gikari. Noneho hari umuntu yumvise Muhizi uri kuroha, bigaragara ko bariko baramuniga ubwa nyuma. Ibyo nivyo twibaza nyene ukuntu yabarafuye ubwa nyuma. Uzagashya kabaye eto yiriwe ku mbuga nkoranyambaga zose. Byagenze bite?
ngo yagize gutya afata umunyamakuru ukomoka mu gihugu cya Algeria aba yabaye nka data. bane mu bari bamuherekeje bajya gutabara. Uramfata amakoti gahave gapfusha ubwana rwa juni kobe uramfata amakoti. Bamwe bahise bibaza bati ese uyu mugera muteye amujijije iki? Gusa ubwo twakomezaga kugenda tubikurikirana ngo etamaze iminsi yotswe umuriro n'abanya Algeria bamushinja kubiba mu mukino wabereye Ibrida, aho uwitwa Toko Ekambi yatsinze igitego ku munota w'124. Ku mugoroba rero ubwo Brazil yahuraga na Korea y'Epfo, aho Brazil yaje no gutsinda ibitego 4-1, yageze gutya mutera imigeri. Abandi bati Samuel Eto'o uyu munyamakuru ashobora kuba yamubwiye ko ngo Cameroon yaba yaribye Brazil, ubwo Cameroon yari iherutse gutsinda Brazil igitego 1-0. Erega nibiba biri kuri iyi mihanda niko twikomereje ibiri kubera muri Qatar. Ubundi iyo wumva iryo jambo uba wumva rivuze iki? Qatar ni kataza hano muri quartier. Qatar ngo niki? Ni kataza hano muri quartier. Uyu mukobwa mubona yitwa Ivan akomeje kugarukaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera imyambarire iri kumuranga kuri stade yagiye gushyigikira ikipe y'igihugu cye cya Croatia igeze muri 1/4 mu mikino y'igikombe cy'isi iri kubera muri Qatar. Bamwe bakibaza bati ku igihugu cya Qatar cyari cyategetse ko abagore bazitabira imikino y'igikombe cy'isi bagomba kuza bambaye bikwije. Uko niko kwikwizara mu gihe byatezaga zagarazaga hari uwabonye Anitapendo bimwanga mu ndati. Wallahi nukuri uteye ubusambo ndumva naku digita faza faka. Nibyari biri kuri imihanda kuri uyu munsi wo kuwa kabiri. Erega ni mba namanukanye na Ino Star Studio. Ku bindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0790929226. Ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo wa3.inostarstudio.com. Mbibutsa ko tubafitiye promotion twabagabanyirije 20% muri iyi minsi mikuru. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Reka dukomeze dukora subscribe aho munsi, like, share na comment n'abandi bamenye aho bisigaye bibera.